Shibutiso leshi landelak. Imani latsaleke bibele, who wrote the Bible. Tlamulo, shikwembu shitirisile, vabanuna botsembeka kutsala martiashona. God used faithful men to write his word. Petra Yambiri 1 verse 21. That means that God does not shout from the sky to give us his words. Shikwembu shilabile kuterisa vanu kutsala hambiloko marito mahuma shikwembu vabanuna vatsarile maritiashona. Bibele yiri vabanuna ay babasat. Subilishaku Yeremia, Isaiah, Moshe, eke testamenti akale, testamente leinsa, Paulo, Johann, Petro, Luca, vatsarile, bibele, lokoba susumetiwa, himoy lokatsima aislayini vers. Bibele yiri, vu profeta is martia shikwembu. Abzi tisi wanga I kuranda kamunu. Martia shikwembu amahumangi. Martia shikwembu amahumangi mieshkatiavanu. Kambe vanu vashikwembu lava sawiriweke. They were chosen by God. Again, Moshe, Petro, Marka, Luca, vasawiriwile, varikareba susumetiwa himoilo katsima. So subilishaku hambiloko marita mahuma shikwembu vanu vatsarile bibele loko va susumetiwa himoilo katsima. So shibutisa nakambe imani latsaleke bibele tlamulo shikwembu shitirisile vabanudu botsembeka kutsala maritiashona.